सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधिः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारराध दिवानिशिं निस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये हि न सकृद्भुक्ते पत्रं मूलं फलं तथा एवं भाव समायुक्तो भक्त्या तद्गतमानसः पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम्। सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुः श्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहीश मोक्षाविधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते विपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभैः नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणेश मामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ती च यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थविश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैर्भूत्।